Ta hagini gepor daga jing sngongo biang U Blei ngadan ni gaban ai kublei fi baro giba jusngap igani ga jingkren ga jonga na gepor chigepor. Kani ga jingkren ga bangadan ban ai men daga sngi ga dai ga khamdan kamle si ngalangan ongru ga dai ga pidon kamban shashkor ban pele jingmut namar ngakwa ngan kren ga wei ga jingkren. Kaba nganget ba kani ga jingkren ga dai kaba U Blei daw mensi mkhut jang U Blei usat bo ga not jonga bangan kren shi brio ya gani agini sngi ga bakhat do. Ngakwa bangan kren shi panggawai ga Ktien kaba ngashem nagani ga Bible kaba kidan ga brio ki ba kodor agini ga Ktien ga jang Blei bagi pendan kam. But ngakwa ngan ong ipikum ne shwai ga bangan ai ga kerteng joni ga jingkren. Pi namar bangi emagi sngi ki bangi layo I shibon palat ki ai. Pi shanga yang pi pet aga TV pi pet apa ka internet jong pi pi pet aga mobile phone pi pet ang no tanga ka sikhlip mat Pilapinyo iya ka pertay barok away Pilapinyo iyo nuno brio bakraw Pilapinyo iya ki brio ki beruspa Pilapinyo iya ki Jaka ki internet Pilapinyo iya shibon ki haga sikhlip mat but kambun siyan hi ngi Kwah banyo iya ki ki bakraw haga jingyo iya ki jingi but ngiyo iru agi ni ki sngi haga bangi ngiyo iya kumno baga pertay ka long ngiyo iya ki spa ngiyo iya ga buram ngi Kwah banyo iya ga brio ga start nang ta ngiyo iya ga brio ga kraw but ngakwa nga nang ngiyo iru iya ka snap nga nang pinigtin ngiyo iru iya ga jing shikri blay ngiyo iya ga niam ga babona ga pertay kumta ter but ngakwa nga nang ipiya ga ni ga par kaya ga bang ngakwa nga kran ga ni ga Jaka kaday kini baro ki bangiyo kikut no tang shipor but kimwanra jing mentoy eiru ami ka jing jingi lapio iya ga eiru kamwanra jingkyrkhu handrei ka bang Kwah mentag sngi bangan ong ipi lada pi snap igani ka jingkren ka bang ai shapi mentag sngi kani ga dai ka bang Kwah ngan kren na gani ka por berkata ka dai ka jingyo ki bapio saudang kamdaman toy ka jing ka jopi aray nga Kwah mentag sngi bapindan ka jing trang ka jing Kwah bapinyo yo Jisu Christ ha ka jing ka jopi nakataga daw nga ay kerteng gani ka jing kren jonga mentag sngi nga Kwah banyo yo Jisu kataka de ka jing kren ka bangadan man kren na gani ka Jaka ngakwa bangan yo Jisu. Siyang ang gani ka par, ngakwa ngan ra ya pi siya gani ka Ktien U Blei. Kat ba pidang siyang ayang pidang sngap gani ka jingkren jonga ha gani ka par. Yano pi Kwah ban yo ya ka ay pi yo ka jingim. Nay Kwah ban yo ki ay namar kita kilong temporary. Haray ka jingyo kaba kraw tam yo brio. Kaday bau Kwah banyo yo try Jisu Christ. Ladapi yo Jisu pinyo kandan ka jingkermen. Kanwanra ka ay kaba kraw ka jingim jangfi. Nakataga daw nga ay kirtang ini ka jingkeren jonga. Nga Kwah banyo yo Jisu. Lapin puli na ka gospel ka jong Yohanes. Nakalanang ka bakhatar. Hadian bau Jisu le ki kamba. Hadian lelay bau pinmipat yo Lazarus na ka jingtap. Kani ka jingjagal abna keleng ka pertay. Bat ki priu na keleng ka pertay ki one man pet nday tang yo Jisu nray. Yo Lazarus utaw balayap bat bola mipat bau syong bam. Ringkat balu Jisu. Ka Bible ka kren shy bagi brio ki Kwah yo Lazarus ru. Anday na pipuli na kalanang ka bakhalar jong Yohanes na kadukhat ka ba arpo. Ka ang igini Ktien. La donru ki Greek na pdeng kita ki bayawan kiyo baki niya mani Blei hagataga jing kaway niyam. Kini kilayawan na margatahaw Philip ubana Bethsaida ha Galilea.
But kila ya kerpat ya u kidaong. Ko kenrat ngikwa banyo i yo Jisu. Ko kenrat ki ong yo Philip. Ko kenrat ki Greek ki de Hebrew ki bakraw. Ki Greek ki de ki bala pauna ka jing start jonki. Nda bagi yo sngaw bala penmi pat yo Lazarus nagi bayap. Kataga de ka ba penlong iki bakin ki jingmut ban wat shanu danu Jisu. Kiway kilit wat yo Lazarus. Kiway kilit pet yaga jing tep kumno bala tep yo. Kiway let's say kila badet pet yaga ying jonga Mary. Let's say kiway kila ban shuan pet kai. Henry kinigi Greek kidan ga jinglong ka ba khamshai. Namar ki Kwah ba annam pet yaga jing tep. Kinum let pet yo tau ba mi pat. Kinum pet yo tau ba imbiang amat banong. Ki klemwan pet yano. Ki wan bet shigi sendran show Philip. But kita khot ken rat yo Philip. But ki ong ngi Kwah ban yo i yo Jisu. Kataga day ka bang Kwah ngini keren na ngini ka jing keren jong amen tayo Sngi. Yano pi Kwah ban yo i. Namala na fi yo i yo Lazarus. Upala penimpat na gabayap. Mentau Lazarus uklem dan syo ulayap yang. Dan gibriu ngampen ram kiba penut dikilak. Banlet wat syepo Israel tor banet pet yagri Israel. Kedai kebadan kam mapinet ngampen ram ngas ngautenat bapialet. Tang bapi Kwah ban yo iya no. Pinapoy Ri Israel ru mentapin yo i ki Jaka ki puta. Kaya rap ye pi bapin singaw to iya ka Bible ada filet. Ada ada filet kum ka sightseeing ban pet kai ban long kinong pet kai. Kaya ka bamantoy ka jing im jong fi. Ktien U Blei nam tagini ki Greek. Bagi klem Kwah setiaban yo i yo Lazarus. Kim Kwah yo i ka Mary ka Martha. Kim Kwah yo i ka ying ka bagi siyang. Ki Kwah ban yo i yaw niu Balang utenrai jong ka jing mi pat. Ki Kwah ban yo i yaw niu Balang utenrai jong ka jing im. Namal ka jing yo i yo u kadei ka ba krautam ha ka jing im jong brio. Tagadaw nga sa krenya fiya gani ka par ba. Ha gani ki Sngi la yo i palat shibon ki aka. Ngiyo iya ki brio, ngiyo iya ki pastor, ngiyo iya ki fadar, ngiyo iya ki apostle, ngiyo iya ki brio jong play, ngiyo iya ki niam, ngiyo iya ki jinseng, ngiyo iya ki aka, ngiyo iya wat ki kamba, ngiyo iya ki aka nrei, ngi klem yo iya try Jesus Christ. Nakatagadaw nga yang nang niya nga krani kani ka kubar. Kakta iga do nut jonga bang kran ni gani beteng wat mangaro uba kran nang ni teng Kwah ngan yo i ya ka jing roi ya ka jing seng Kwah ngan yo i ya ka jingkyrkhu ga yeng sam nga Kwah ngan yo i ka jingkya nga Kwah ngan ong fi kita barakhat kilang temporary and ray la daga day ngi gi Sngi nga bo ini ka jingkran mata gi Sngi nga Kwah ban yo i tang ya u Jisu. Kan mentoy upin yo i ki kraw na magitagi lang tanggi balang real protay ki balang tangga ki bakado and reka jing yo i yo Jisu kaya pair bak lebak naga jing yo i ki way pat ki brio takadaw nga yang ang nga Kwah ngan kren shapi snga papalet jingmat snga tenat igani ka penshir hame ka do nut jonga habang perkhat igani ki Greek bakiwan. Bakim Kwah ban yo i ano ki Kwah ban yo i yo Jisu. Dan gibriyo di Sngi wat ki balet jingiseng. Ngi klem na Kwah yo i Jisu, ngi Kwah yo i ki pastor, ngi Kwah yo i ki brio, ngi Kwah yo i ki jingmane, ngi Kwah yo i ki aka, ngi klem da dan ka jing prang ka bashisha, ban yo i yo Jisu. But day nagtagadaw kala pen baklay garu kam shakri blay kala pen kalmarnot ya ka jing shakri baro kala pay shike aka ba kinja pertay kinja do namar ngi klem Kwah shu ban yo i yo try jingi u Jesus Christ. Nanyalami fi shike Ktien U Blei ya ka ni par shu shu.
Sngotenat ngan pulevi na gospel ke jong Lucas kambuan pitip igene. Bat ngan yalame pi shagene ke Ktien ke jong try. Kita gade na gospel ke jong Lucas ke lanang ke bakhat kendai. Na ke khat ke beningkong. Ke Bible kong andau larung sepo bat bau dang ya lyngba ya ke Jericho. Hakmi ubrio ubekerteng usakayas. Balang urang ba kinong krong kabamut kenja officer upadana pa tax department kat kum Ktien English udayu chief tax collector udayu kenja bureaucrats ubakraw uniu brio udairu utenrai naga jinglong jong udayu ubami nagi Jew udayu pure Jew udayu Jew uniu brio Try gini ke kama po Jericho na marga Jericho gani ke Jaka kai labu ya bon pet ya ke Jingluum kajna baru dia kerja officer uba crowd uba start uba piang uba download ke but ke Bible kong udai urang ba kinong krong lani chief tax collector ko mga ong but ke Bible kada mention kada keren syai ba udai uba rius pa Sohthri baba nga perkat yun yung sakayas hagini gapar uang gamne. Dia ulah persang knang banyo iyo Jisu. Udayu no. Ulah persang daga bor baro banyo iyo Jisu Christ. Fika tagak tiyan kadai ka mga Kwah ngin repeat biang mangi hagini Sngi. Compare la pidegi officer na pidegi ba dana ka kerdan na pidana haga spa na pidana ka buram na pi start kat no na pidana ki compare Ktien U Blei ba pidana kita henrai balai pemio nuksana uni usakayas udeu berius pa udeu beriu biang badan ka kerdan ka buram henrai ka donut jangau kam Kwah yo isu ike Kwah yo I Jisu Nakatao nga yak na nga Jaka nga Kwah nga nongi pi hagini nga par balayla record yaw niyo sakayas hagini nga nang bakat kendai daw Lucas bat udah tho ya gani nga jingja haga Bible namar gani nga nga jinglong kabaw blay Kwah yang ngi mentabang ide ban puli nga jingim jang sakayas dan gibriun lagi yo I spa kim Kwah yo isu ini noro pet ya spa dan gibriun la yo I jinan jistat Kwah shu ike yo I bigi jistat dan yo I buram pertai wat bet ya buram pertai bor pertai but kim Kwah yo isu ini no unu briu dan not kita baro henrai ngas ngopla ba unu briu ndau tipo Jisu so andro nga Jericho u khang talaya ga office nganot banang shim leave agani Sngi balayu tanggaway Kwah ga donut nama ga donut jong ga tali wala daw donut baro sok sngotenat igi bolayo I ga yeng sam ga jong u Kwah palat banyo I Jisu ang sngo buram yo brio ga Bible kong henrai umla nau tau pat ba nabaulong ubalingkat kerenyang dan gibriu ge bekren yo sakayas ngakwangan ang ifia gini ge par uniu briu dan ga Bible udeu bekodor ngan sapen ifi balay kodor namar kawai ge daw kabangan sapen isibet ya gini ge jingja kadai ge besngotenat umare surak briu badan kerdan khamare apreng surak ndau mare surak kham shikmat yo pat ba Kwah ban tip bat ban yo I shai kedari ke khmat jong Jesus Christ bat yo I ba unumla ban yo I bha namar ba kham lengkat kerinya ke Bible ke keren shai nang ni kong ula mare sesua ula kiu halor jong Diengdoh ba unyo I naba unsayat nagtagalenti upriu ba Kwah banyo I Jisu persang dakilat baro
Namar kabayo Jisu. Kamde kung mapilit pet kaya ki aktor ki aktres. Kapatangkum tuar tat kakut no em. Ubriu bayo shisha yo Jisu. Ang no nagibikin tin ubakwa yo Jisu. Un persyang dakilat bar. Sengaw buram ini ubriu ubriu officer sarkar ubaya. Ringkat bat kedan spa. Penban udang lak ban mare asyua ban ikiwai. Ban day tangkata ula ruwat dia kaban kiau dieng. Kapeni kata ke jinglang jang ke jing terang ba ke jing sliang ke shisha ke badano sakayas baudan ke jing angnut ke shisha banyo Jisu balada ngamyo Jisu menta ke sngi mlang namar lada ngamyo menta ke sngi ula ban let no nganam yo isu yo ula no lano na kata ke dau kani ke jing tho ke ba koridor palat agani ke sngi bangi day ban yai kren ka fitip nam nganda ong fi ke por dan ke brio ke bam kwa yo Jisu bat bun ba nda ba try plelat iki begini U Blei ke jingem penban ki dili ki butang ki bu ki dau ki bobon but U Blei shang saju ya lat but kin miss si junam nak kita dau ngekren nang ni ke Ktien ke jong Blei ngayo ibo sakaya sutip bakani ke opportunity ke kabu ke bo yo tang kendiat minute banchu yo Jisu ngakwa palat ban yo Jisu ule kum no kio jerang jong Diengdoh de shang na jerang dieng klem jing le ran ban udah perkat banam dan mano ru ban penwit yu baun la ban yo bet ye ke kmat jong Jesus Christ ngap ngan pen fi ke Ktien ke Ktien ke day yang aga bas ngau tenat palat ke Ktien habang pule Bible ngau buram U Blei nama balai nang pet ye ke pet ngan pule ka ong kum ne Bible Sengap ngan puli biang ikut khat besau. Namar kita habau la mare sesua. Ula kio lau donbor ba unyo na ba unsayat na kita lenti. Sengap ke Bible ko ang khat besan. Habau Jisu ula pay kita Jaka ula kemit. Ula yo Kata Ktien nga dega mga Kwah ngan ong ipi kat mapidang sengap yang aha gani kapor. Tapi sengap ini ke jingkran jangan mendaga sengiru ngam Kwah ngan tan bapinyo nga bapin pet nga bapinyo ke jiseng jangi ngam Kwah kumta ngak Kwah bagi jingkran jangan mendaga sengi kan pelang ipi bapiru pinasyong pinum Kwah banyo ni no bapinyo Jisu bapinyo Jisu ke por bang kran bapinyo Jisu ke por bang yalap bapinyo Jisu kat bang nang kran ngan ra ipi de Ktien ke jong Blei bang anumpen ke buram brio handai bapinyo Jisu long juk menin menta bat shigi ba bam jukut udang dan adu menta sengi bat ngayang na ni ke Jaka ngakran ni ke kaba da ke jingsiram dan ki jinghikai ke jingkran ki batan chiga niam jong ki brio dan ki bapen ke jingnang kran ke jingla bagi pat ba ki bawan ki yo sngaw ke jingkran bagi yo gitu ki brio bagi tu ki brio ki ro gitu ki brio bagi klem yo Jisu ha gitu ki jingkran ngam Kwah kumta ngakwa menagi sngi bagi jingkran janga kan penlong pi ki besngap menagi sngi bapin sedang ban yo de ki jingat yo Jesus Christ kum no long habau rung agan nang ba Jericho habau ya de ki jar ki brio ki bot yo handai Jisu no ya chakmat upaya try jang Diengdoh usange Syakan ang ifigin ke Ktien ke Balang ngan ang ifigin ke Ktien ke bakraw palat ke bangayo bapleng U Blei Iohi yaki bakwa banyo yau kini baro ki be bot digi hajar ki digi be shubot banyo gai banyo ki kamba banyo ki jingkyrkhu banyo unle sega ide ki Kwah yo ki tam de ki Kwah yo Jisu ndai uniwe brio dan kam kamba dan kam jingkyrkhu u klempang uniwe brio ko u kia udan ke kerdan u biang spa biang pau ndai uniwe brio wat banyo yo Jesus Christ bat ngani tu ipiu kio jong jong Diengdoh perkat hangne ngani manum dan batip nga walit klet u Jisu udai ubayat bat u mensi mekho jong Blei
Udan kaway ke Shillong ke badan hau Jisu ngabangan situ ifi. Lesi gini ya ki bobon pinum le sngau tho. Hari dan ru ki sngau tho igini ke bangan ong. Fitep u Jisu de badap do men sim khoi. Hapo jong men sim khoi ki dan ki jing ai ki gift. Kaway ni ki gift kadai kabaki ong ika ka word of knowledge. Lani kata Ktien jong ka jing pentip. Sepule pin salap igani nag siti ki karin ga beningkong kalnang ga bakhat ar puli ka bro away. Kidan khandai tali ki jing ai jong men sim khoi. How priu badan yo men sim khoi udan gini ki khandai tali ki jing ai. But kaway na ki gift lani ki jing ai sngo bahal jong men sim khoi yo priu. Kadai u ai igani ka Ktien jong ka jing pentip lani ka word of knowledge. Nagataga down da habau Jisu ya aga bor jong men sim khoi. No rung apa ka nong ba Jericho de jar gi bot. Kat bau mensim jong blei badan hau Jisu Christ. U ai gini ke jing ai hau Jisu. Bau Jisu udan ke jing tip. But no paya try jong ding donbor udan ke jing sngoto. Bau mensim jong blei wang sange. Dan hang te jrong ding u briu bekerteng u sakayas u de tho bad ke kerteng. U bakwa ban yoi yame kwah yoi patba kwah yoi kamba kwah yoi jingkyrkhu Kwah banyo yame. Nagtagadaw Jisu sange. Bat nda habau sngoto yung surga jong mensim jong blay ukmet shijrong. Bat uyo yo sakayos. Pilapin mudur. Bau tip yo udah ke kerteng. Ketagade ke word of knowledge. Lani ke Ktien jong ke jing pentip. Ukhat yo sakayos da ke kerteng. Wang gumno wang ko sakayos. To the hierno kloi ru na bahagani ke Sngi. Kadaya nga bansa hagayeng jangme. Nganut manong habang puliri ka Bible bau sagayas. Ulang shock iya gani ke jingkhat kerteng. Umpat jia kynduh. Menoro yu Jisu. Hanray Jisu tip yu udah ke kerteng. Syangan ang ifi. Kat bapidang sngap yang agani ke par. Lada ka donut jong pi. Lada ka jing jong pi. Pila tajt ban pet yeki eke. Pila ngia lut baro. Bat ka donut jong pi ka Kwah ban yo ino yo Jisu. Syangan ang ipi gani ke par. U blei u tip ye pi da ka kerteng. U tip bapidana ka Jaka ka be e. U tip bapidan ka mayure ayu. Kam tam lele u tip lada pidan ka donut ka besliang ban yo i Jisu. Pat uyang ngalor atrai jong ding donbor. Kmet sejrong baru khat ke kerteng. Uang sakayas. Hiarno tu diang. Nabakadaya nga hagani ke Sngi bangan let samit. Hagayeng jome. Walit klat igani ke jing shisha. Wat let klat igani. Usakayas. Uday brio. Ubaki bakhambon na kinong kayi. Kila ban ijli u kamtam lele na ki parajiu. Namar bau shimya ke khajna ke bakhampalat wat na ke balabu. Namar pipuli u bam club u bam sap u shimya ke bamday ke jang. Pila ban mudur. Mau ni brio dan kita ke Shillong ke skandal ke jing jang. Mau dia bam sap. U plada la dia bau bam sap. U plada la dia bau shim club. Pilaban mudur bau mensim khot jang blai kedau yo Jisu bau danu brio ni jrong ding bekertang sakayas. Pilaban mudur bau Jisu ang sakayas hiarno tu ding ngakwangan sa hayeng jong me. Kada do bagi puli bagi patba bagi farisi gitu parle si. Kia knyum. Bau Jisu ulet chong aga yeng jong sakayas. Udah bam de di aga yeng jong sakayas. Kata kadai ka bang kwangan ang ifi. Kanyam barabar ka knyum. Haba kayo i gibriu gibabakla.
u Jisu wan banwat ia kata ka balajano muduru Jisu krempet ia kata ka jing bamsap u krempet ia kata ka jing ka babakla ka jong sakayas u yo ia ka wai bak u sakayas wat la do don sibon ki jing plat ka jing hari ka do nut jong u Kwah palat banyo Jisu hanga duai ni ka parbo Blei un penlong if you bepin perkat mendaga Sngi ia ka yo Pimyo bo Jisu klemyo o sakayas ia ka taka jing bamsap ia ka taka jing bakla ia ka taka jing plat jong Fio uyo ka uyo ka do not jong sakayas bau sakayas umi na ka office u kunyalut ia ka por ka jong ubara umare apdeng jong pat ba kham shikmat u kiwa jong jong Diengdoh ilut ia ka buram briu ka jong bat u Kwah banyo iyo ngan ong biang ni ka Ktien U Blei unyo ibet u Blei u shat yo ki brio ki Kwah banyo iyo tagadaw hang ni ka por nga kren ni ka kubar ngayo hang ni bau Jisu nda buong hagani ka mit kadai nga bansa aying jome u sakayos u hiar kloy daga jingmane bat u da priang sngob Bible kong dagabalik kemen. Upapli uperkhat betang man siyo Umla mudur bau Jisu tipu daga kerteng. Bat umla ru ban perkhat. Bau Jisu mentaga Sngi unda samit haga yeng kejong sakayas. Kapenlang yu sakayas bau niar kloy nau diem. Kumukna rit udah welcome you Jesus Christ. Maka Bible kong dah ka kemen no play ke yang. Maka Ktien ke jong Blei kong shibun ke knyum. Shangan itu ifi mlelei la da ki briu ki knyum. La dau Jisu udang wana ke yang jong fi. Na da perkhat ki wai. Sakayas tepi knyum pim knyum. Namar u Kwah palat banyo bat mentam detang bu yo udah ya syam Jisu. But people in the Bible, and Ray habau la yang judge sakayas, ula ong how try, hakmi ia ga besiteng na ki eru ki jonga atry, ngan sa ay ki beduk, bat ladang ala shim club ia ka eru na ununo da ka bamudoy lamler, ngan sio pat sausha, singap amoy kita Ktien, ubrio. Kwah yo Jisu. U Blei ru yo. But habau Jisu yo Kwah ban shi yo ban shi let no am. Kwah ban de shong ban de sa. But changan pen fi gani jinglong ba crowd palat ka ba don how Jesus Christ but ka ba kta yo sagayos. Ngan ong biang sisin uday brio uba Tia men meru perkhat baik tangkum no banyo pisa. Ngatrai nau tia ru perkhat baik kat no ngadan pisa. Kecing jauh kadai ka bau perkhat baik tangkum no banyo nong. Handrai hagani gamit nda bau Jisu uan sa hagayeng jauh. Uya syam markhmat baru Jesus Christ. Mdai tang bau yo udah kynduh udah syam. Udah yo ega jingkta ke jauh Blei ke dok no jauh. Namar hangne usakaya sukula ka bamot. Uyang judge usakaya suang try ko kunrat ngan ladang ala ia ka basitang ni ki jonga atry ngan ai ki bedok. Bat ladang ala shim club now no da ka bamudoy lamler. Ngan seal sausha hadukan no dan spa no brio. Bat ngakwa nganong ifi. Sigani ka ka Ktien ka ba kala ban long kam inoriano. Lada fi ong ngala shem Jisu. Lada fi ong ngala mat Jisu nga it Jisu nga Kwah yo Jisu. Lada si pila arwai Jisu pila yalap yu Jisu. Enray lada ka spa kadang te iya ka dok nut jong fi. Lada pidang kim ka mensim jong fi
ban ai sige beduk lani ya kaban lei na kabenta ke kamu Blei na artatien bapila Shem Jisu dan sibon ki brio ki be iku maki Blei en rei ke spa kadang syong lingat ya kada no jongki unono brio be Shem Jisu ke spa kam dan meaning shoyo fio iu sagayas udah babam sap udah bawa spa en rei menta ke Sngi u Shem pen ban yu Jisu u be Shem Jisu ke spa kam dan dor shoyo fio iu ni wang sitang nakabangada ngana sige bedok balala ngala sim klop na unono da kamudui lamler ngan siodo sau shawang balai naman nga ngan le yu sho ini spa nga kwa yo i mengala yo i nga kwa ngan shaman mengala sham bat menta me wan sami rege ying jonga nga sngo tho ba melang utroy u Blei u nongpoh jonga bat dai na ka daw ngan yang nang ne ngan it sho ye kano spa na do menta Sngi ngan ko jing ka Balang ka jingkyrkhu ia ki be jinjar ia ki be khuslai ia ki be dan pe jing katakan kedai ke jing Shem Jisu katakan kedai ke Shillong balada pi Kwah banyo i Jisu u Jisu u Kwah banyo i pi bat lada pi Shem Jisu pinyo ike gam dandor takadang sa krening ni ke khubar nga saong filayo i shibon filayo i riu crowd filayo i ki celebrity filayo i let's see ki politician filayo i sportsman filayo i shibon ki briu crowd ki pastor ki nongelap ki padar ki briu ki crowd filayo i henry kata baro kay klempen kelai ki jing jawfi ai kabaka jing yo i yo Jisu kan penkelador ki jing jawfi usakayos Kwah yo i no Kwah yo i yo Jisu but ka jing yo i Jisu ka change ka course jong ka jing ka jong sakayos bro boy hagini ki Sngi ki brio ki klamyo i Jisu ki Greek menengala puli final nang ka bakhan ar kha bar fo ba ki Kwah banyo i Jisu bare fi mong try me da ki Sngi nga shang ne nga Kwah nga yo i Jisu ngam Kwah shu nga yo i kum to le jiseng shang yo i ka jo long kum jo klamyo i Jisu hang to fitibu Jisu dang dan adu menta ngamur banau mon wan shifiun knela ke Ktien tapi yo i ga dor jo ai ngoi Blei la yo in rei ka jingio i Jisu ka bang Kwah menta ga dei ba finio i bau Jisu udang le eki bakrau ubadang long in action ubadang le ye nei ga to ko shu yo thia kum to shu anga rwa Jisu i Jisu nei ga to ngam kran nei ga to nga kren ia kapapida ang no chisha kum kitu ki Greek kum sakayas ki baangim Kwah yo i ano ngi Kwah banyo i Jisu hanga nget shong ne mega baburam nga kren sngap ha filayo sngaw igene jong sakayas kitip ndaw sakayas yang jat uang ini Ktien and I know sitang na jingdan janga sigi beduk balada ngala sim club ngan siu sausha uji suru yang uang hagani ke Sngi ka jingpenem kalawan hagani ke ye uyo e spa kaba uklemla shu ban siu kata ga spa jong ke jingpenem if yo i Jisu if yo Shem Jisu pinyo iba ka jingpenem ka kraw palat i ka jing jaw preo singap ngan peni fi kendiat ani kham jeliu ne if puliang ne Jisu ang gawai ka Ktien namar ba uniru ulang ukon jong Abraham na ba ukon ubreo wani ka banwat bat ban penem ya ka balajano da fitip ia ka jingmut jangane kan yarap pi at ngam yo por jo ban penshai fitip balay Jisu ang wan banwat ia ka balajano usakaya sudah jiu udan haga jutang ka jong Abraham o Blei la ite jutang baru Abraham ba un penem ia naga yeng jo baru Jisu wan banwat ia ka jutang ka ba Blei ite baru Abraham but usyam yo sakayas wang ka jingpenem galawan ka ni yang namal ba uniru de khon jong Abraham kabamut udan ka jutang uja na ka jutang
Tagadaw Jisu sa penan kam ni ona bau kuno brio. Wani ka banwat bat ban penim mi ka balajano. Ngakwa ba pinda shay ni. Puli Bible piap an sngot ho igani ka jingmat. Abraham magapo badang sedang wite jutang baru blay. Baru blay wang ayo iyo Abraham ba unsa hukum. Igi kon ni ka pateng bat igi pateng jang o bakin syakri nga. Bakin sumarigi an jang. Baru sakya su hiar na ka pateng. Hadin ni saw hajar snem. Sakayos udan sa Jericho. O Jisu na wan ulay wat igi taga balaja na ka jutang. Bat ka jingpanim ka wan na ka yeng jang. Nga Kwah banyo i Jisu. Siya bangan penkut ngan ongkum nefi. Dan na pleng jang fiyang niya. Pilayu i palat. Iya ka jing Dan na pleng jang fiyang niya. Pilayu i palat. Iya ka jingkyrkhu. Dan na pleng jang fiyang niya. Pilayu i palat. Iya ki jingiaroh ki babon na ka jingem. Pilayu i palat. Iya ka jingktang. Iya ka jingjar. Iya ka Sngi. Kambo na preng jong fi filayo i palat i kaba pensngal si pi filayo i ke jingpang filayo i ke report jong doktor filayo i ke ternia filayo i ke tari filayo i ke scanning filayo i lut i ke test i ke jing start i ke dawai pila nya filayo i bitangi kita balai mentai ke sngi pemle ko musagayas barang trying kantalalo digini bara ngan ilo digi bangayo i ki pamuan ra jing mentoy nga ki ba pensnga si penbane nga trying and kangtala nga Kwah ngan yo i tang yo Jisu fitip la da fidan ko kata donor U Blei un pen pau yala di shapi namal ki brio ki ba trang ba ki ba sliang kin yo i U Blei na yo issue ye to jing ke bra na yeng jong fi ye ke apo i bro shkata pila yo i ke brio ki klem la yarap pi ka bang Kwah mena ke sngi ke dei ba pin ong try a Blei ngam Kwah yo issue ko mo sa ke yo su kang talai ga office ba pi pim kang talalot ye ki to barakhat ki ba pila yo i ke ba pendu jingmane fi ba pi mi shabar ban ong try nga Kwah ngan wat ye me na mga Kwah ngan yo i ye me try mala nga yo i ye me ngan change lot barok kandan ke jing penkelalot kan kia lot kan koi lut kan bet lut ke jing im jonga ka barim baro pinyo i ke jing kia kan wan ke jubab kan wan bat ngada nget agini ke por kat bangadang keren nang ni dan preng jong fi Blei kuta shi shai fi kadan ke eri ke ega bo Blei kuta lembaga ni ke jing keren ngam Kwah finyo i nga Kwah finyo i Jisu agini ke por ba ma uru yo i piri hangno haki Diengdoh ke bakumno ba piri Nairi here me let show Jisu nai let chino let show try wala you thu shi brio个 problem就pin nai le thu ino nga Kwah pin let show Jisu but pin you Jisu i brio ke be it you ke be wat man yo i un sham menta ke sngi un sham bat pi nget ne pim nget menta ke sngi kat manganang keren manganang ni bo try lyngba da ke Ktien U Blei un pen pau ila di shi dan preng jong fiang ne fi shong fi yam pilayo i palat i ke jing pilayo i ke kiat ke umi ke jingklumar ke yeng sam pilayo i ke drugs pilayo i lot ke baro pilayo i ke jingpang pilayo i ke jingduh i ke jingyap ke jingduh lot baro bat kalapen wet lot ifi menta ke singi balai pi mong trangan kang lot baro ai hanga banganyo i yo try dan fi Kwah banyo i nga Kwah findan jinghet anong trangan ya chikmat ngan mare kham chikmat ngan kiyo nakanono ka Jaka kabamut ngan persyang nakanono ka lahat na mga Kwah palat banyo iyo try nafidan ko mga taga not Blei ni syambat pi ngan Jowai mentag si manono preng jong fi ki Kwah bani kynduh balu Jesus Christ banyo iyo pinyo inda one ship un pen kia itu ke jingpang un map i ke jing im jong fi ki barim un pelong i fi ki jing im ko batamai atong ini Jowai lang hagini ke por nget dagani ke Ktien pinyo iyo try hagani ke sngi syura Shillong ke kti kat bangarong adang ra nang ni ini Jowai bat nga hagani ke por but I bo Jisu un kta ifido men simbo koit try hagani ke por playing ala kren ni ke kubar
At nga nget ken try baga ktien ge jame. Kan yalam mi gini ge brio bakinum yo I ge jingpang. Baginum yo I ge tu ge problem, baginum yo I ge tu ge jing e. Hare bakin yo I ye ge dur ge jame try. Bagin yo I ge kti ge jame ge bekrau ba me kner ban pinkia. Bagin yo I ye ge te ge jing sha ge jame ge try. Bagin yo I ge te ge jing I jame ge te ge jing sha sempat jame. Bata ge te ge jing jingam snam ge jame me pinkia ge jing pang. Bagin yo I ge try hadu kat no ba me ba ge pop ge jangki. Bagin yo I ge try hadu kat no ba me get ge ding pna. Namar ba me pelong ila de ge jing tim bagin light na ge jing tim bagin yo I ge jingkyrkhu. Try Jisu begini yo ige jingim bam jikut. Try ko pa ige brio me ige Sngi. I kin yo iya me ba kin yo shambat mega try. But a play kin yo ige jingpanem. Kin yo ige jingkia kin yo ige jingpelad. Mat ngada nget nadu me ige Sngi go try. Lyngba ige ktien kin yo iya me ba kin yo shammarmet. But kandan ke jingim go betamai. Haga jingim junkie. Naingo imeken try hallelujah. Wala ka po nga kalakut. Rengam la klemda penpawi gini. Dan preng jong fi dan ke jingpang. Ke bajurba gini ke terpeng jong fi. Khamta ma gini ke liang kaman. Fidan ke jingpang am tip na ke accident na ke pi urne. Kalabalang ke tiit ke jauh. Tang ba fidan ke jingpang ke bajurba gini ke terpeng jong fi. Na kwa fin nget gini ke por blei un pen kiai fi nganduai. Kutrai agini ke kelim ada blei ngakren. Ya gini ke jingpang ke badan ke terpeng ke ti kaman. Ngabe ini ke jingpang ke deban pet, but I minta ke Sngi. Haga kerteng ke tau Jisu. Kini yo ya ke jingpan kia bal ke jingpelad. Ketu ke jing shitam barok ke jingpang na ke met jopi. Kan pet no minta ke Sngi. But pinyo iyo Jisu kumbaulong. Uday try uban penim uban pelad ban uban pen kia. Try ngi ailet shemega buram. Haga kerteng ke tau Jisu ngidwai. Amen bat. Amen. Amen. Ku blei shibon, blei un kurkhu ifi.